Yes, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, inshuti bakunzi bakundwa, mujyango mugari Rio News Press. Nonje kubasuza nonje kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abataramo muri mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, abatara muherere Kongo Brazzaville, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nongere mbabwira tabali za John, bali za masiku ndugu zetu kabisa na basalimia kabisa abatara muherere Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom. Reka nongere mbabwira ati bikwaye mumeze mute kabisa. Ni David Hussein nkuko unyumva muri izi mikoro wongeye kugaruka muri uyu mugoroba tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Muraza kunyemerera rero aya makuru tuyahere mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturukayo akomeje kugenda atugeraho mu rukerera rw'uyu munsi wa tariki 23 nuko umvikanye imirwano mu buryo bukomeye cyane muri axe ya Nyabiyondo, aho ni muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho M23 yongeye gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMCRR muri aka gace ka Nyabiyondo. Ese byagenze gute? Byose turagenda tubiva imuzi n'umuzingo 5 kwa 5 kabisa. Muraza kunyemera kandi atunyarukira ku muganda ngaruka kwezi M23 yamaze kuba yashyiraho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni umuganda rero ngo wabayemo udushya twinshi cyane mu gihe bamwe mu baturage baraye muri stade d'Unité ngo bashinjwa kuba ari bamwe mu barwanyi ba FDLR babarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Byose turi rero aturagenda tubiva imuzi n'umuzingo ndani kwa ndani kabisa. Ni David Hussein nkuko unyumva muri uyu mugoroba. Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu imyiteguro ngo irarimbanyije ku ruhande rw'inyeshyamba za 23, ni mu gihe ngo amakamyo agera kuri 57 yuzuye abasirikare maze kwinjira muri axe y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa yuko ngo aya agiye gutera ingabo mu bitugu cya imbaraga abandi basirikare ba AFC M23 bahereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kwinjira muri axe ya Uvira. Turagenda tubyinjiramo rero uwitwa rero Palusi ni gavana w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero uyu rero ngo yamaze guhabwa icyitwa $1 kugira ngo atange Uvira. Ni ibintu bikomeye cyane, ukahita wibaza ati ese uyu guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo aratanga Uvira? No musirikare uyoboye urugamba aratanga Uvira mu buhe buryo? Ibi ndagira ngo tujyane tujinjamo 5 kwa 5. M23 yaba atari ugutuma utwe ndetse no kugumya gutakaza amwe mu mafaranga ngo irashaka Uvira kandi iyi Uvira itazigera yinjiramo. Byose turagenda tubiva imuzi n'umuzingo. Muraza kunyemera kandi tunyarukira hakujya amazi magari ahitwa mu gihugu cy'u Bufaransa, mugi mukuru w'iki gihugu na wundi ni Paris. Nuko ngo hari hateguwe imyigaragambyo ikomeye cyane witwa Ingabire Victoire Umuhoza, umwe mu banyapolitike baherereye mu gihugu cy'u Rwanda magingo ya bari mu maboko y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bamaze kuba batabwa muri yombi kubw'ibyaha bigiye bitandukanye bakomeje kugera bakurikiranwa. Nabyo turagenda tubyinjiramo 5 kwa 5. Ese imyigaragambyo yabaye cyangwa niyigeze iba? Ese imyigaragambyo yari igamije iki? Byose ni ndani kwa ndani kabisa, tugenda twimata turapore pore kabisa mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhiremo. Ndagira ngo rero manze mumfashe muzamura ama subscribe yanyu, ndagira mumfashe manze mu sharing mu commenting, asige dukomeze kugenda tubana 5 kwa 5. Hari umuyoboro mushyashya rero turi kugerageza gukoreraho ubusesenguzi. Uwo muyoboro bawita Umuhengeri TV. Usearching ukore subscribe kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro mushyashya wa Rio News Press Risa official ndetse na ibivugwa News Press. Reka mbaye ikaze rero, ikaze isesuye kugira ngo dukomeze kugenda tubana 5 kwa 5. Twihuse cyane, reka duhere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ngaho ni muri territoire ya Masisi mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi wa tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 hongeye kumvikana imituta y'imbunda, imbunda nini ndetse n'intoya, aho M23 yongeye gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo VDP Wazalendo CMC kuri uyu munsi wa weekend wo kwa gatandatu. Nkuko amakuru aturuka muri axe ya Nyabiyondo muri territoire ya Masisi abivuga, biravugwa yuko M23 yongeye kugaba ibitero karundura, ibitero simusiga kuri coalition y'ingabo za Wazalendo VDP Wazalendo CMC yari iherereye hano muri Nyabiyondo. Ro M23 ngo nuko yaje guhekwa amapyisi
Si ibyo gusa kandi M23 ngo nuko yaje kwikorezwa urusyo mu buryo bukomeye cyane, aho M23 yaje kwinjira muri aka gace ka Nyabiyondo isangamo icyitwa imbunda zese z'ingabo za Wazalendo VDP ndetse Wazalendo Simusi. M23 nibwo yaje gukorerwa ibintu biteye ubwongo. M23 yaje kuraswa, aho biri kuvugwa yuko M23 yatakarije abasirikare bagera kuri 56 ndetse hasigara imbunda zo mu bwoko bwa AK47 zigera kuri 18 nkuko amakuru yatugezeho aturuka muri axe ya Nyabiyondo territoire ya Masisi. M23 rero iki gitero yari igabye ngo yari geragezaga kugira ngo yigarure kamwe mu duce duherera hano muri Masisi, aka gace ka Nyabiyondo ndetse n'utundi duce dukikije Nyabiyondo, dore ko Nyabiyondo ari umurwa mukuru ukomeye cyane rwose, ari umujyi ukomeye cyane uherereye muri aka gace ka Masisi. Ngaye nguko rero M23 yaje gusohorwamo, shishitabona yaje gukurwamo mu buryo bukomeye cyane, M23 ku gihombo gikomeye cyane. Reka tunyaruke cyane rero, tunyarukire ahitwa muri Goma. Nuko ngo kuri uyu munsi wa tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 uyu mujyi wa Goma habayemo cyitwa umuganda rusange. Nkuko bisanzwe ngo M23 yashyizeho icyitwa imiganda rusange, ni imiganda garuka kwezi igomba gukorwa n'abaturage ndetse n'iki gisirikare cya AFC M23 kibarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Rero ngo uyu muganda waje kuba akasa mutwe mu buryo bukomeye cyane, ngaho rwose M23 yaje gupakira bamwe mu baturage ibajyana muri stade d'Unité ngo ibashinja kuba ari bamwe mu barwanyi ba FDLR, abasirikare bakorera mu burasirazuba bwa RDC bashinjwa ko barasize bakoze genocide mu mwaka wa 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibi byose ngo nuko byabaye kuri uyu munsi wa tariki 26 ku muganda rusange, ngo ubwo M23 yatoranyaga bamwe mu narumikwa, bamwe mu bagabo bagifite agatege ndetse n'abasore bafite agatege, ngo ibabwira ko ngo igiye kubaha imirimo iberekeza muri stade d'Unité, stade nkuru mu burasirazuba bwa RDC, stade d'Unité mu mujyi wa Goma. Rero ngo aha hose aba baturage ngo bakaba bamaze kwambikwa imyenda ya FDL. Rero bikavugwa yuko M23 yongeye gutahurunga abarwanyi ba FDL, nyamara amwe makuru atangwa na societe civile biravugwa yuko ngo aba baturage n'ahantu bahuriye n'inyeshyamba za M23 ahubwo ngo nuko ari abaturage bagerageza kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda nyamuna. Ngaye nguko rero namwe makuru yamaze ko yagenda atugeraho natwe tanu ndani kwa ndani kabisa, turavuga ati reka tugende tuyabagezaho amurusho kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa RDC. Rero aba baturage barabarirwa hagati y'abaturage 600 ndetse na 700 nkuko ababonye ngo amakamyo yabatundaga yari menshi rwose. Amwe mu video turagenda tuyabashyitsaho muri ya groupe. Wowe nimba utaragera muri groupe gerageza ugeremo kugira ngo ujye ubasha kugenda usobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Reka tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. No kuri munsi wa tariki 26 hagaragaye amafoto ndetse namwe makuru yagiye atugeraho yuko M23 yongeye gukora icyitwa diploma militaire, amakamyo agera kuri 57 yuzuye abasirikare baturutse imihanda n'imihanda rwose, ngo baje kwifatanya n'igisirikare cy'inyeshyamba za AFC M23 rero ngo kugira ngo bigarurire agace ka Uvira amaze kuba amenyo ya ruguru ku nyeshyamba za M23. Rero nuko kuri uyu munsi aribwo amafoto yagiye asesekara ndetse acacana yizo kamyo. Bivugwa yuko ngo M23 yamaze gutangaza ko ku itariki 28 nakabuza ngo bagomba kuba binjiye mu mujyi wa Uvira. Ese birashoboka yuko M23 tariki 28 yakwinjira Uvira cyangwa ntibishoboka? Ndagira ngo tubane 5 kwa 5, igitekerezo cyawe kirakenewe. M23 imaze amezi 5 igerageza kwinjira Uvira byaranze. Ese iminsi 2 isigaye iraza kwinjira Uvira cyane iribuze kwinjira? Ndagira ngo twese tugende tubana. Kandi si ibyo gusa ngo nuko uwitwa Jean-Jacques Palusi, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, amaze guhabwa ruswa ngo yo kugira ngo atange inzira igomba kwinjira Uvira. Ese Jean-Jacques aratanga Uvira nk'iki? Ese ni umusirikare uyoboye urugamba? Ese aratanga inzira mu buhe buryo? Ibi nibyo wagenda wibaza. Ni guverineri. Ese arafata FDN bayiha amafaranga nk'ayo bamuhaye? Ese arafata FARDC Wazalendo yiha amafaranga? Ko twagiye twibonera ko Wazalendo zikiri kurwanira FDNB yo ntago wayibwiriza ikiri kurwanira. FARDC isigaye mu ntara Kivu y'Amajyepfo ni inoranwa bazi ibyo bari kurwanira. Ese Jean-Jacques Palusi aya mafaranga yahawe arayamaziki ko atayoboye urugamba? Reka turebe rero uko byifashe, reka byose tubiharira igihe
igihe nicyo gisobanura ibintu nkubwira ati ni 5 kwa 5 ndani kwa ndani. Ni David nkuko unyumva rero mu gihugu cy'Ubufaransa hakurya y'amazi magari mu murwa mukuru w'iki gihugu nta wundi n'uwitwa Paris kuri uyu munsi wa tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 nuko hano muri iki gihugu hari hateganijwe imyigaragambyo ngo yateguwe na bamwe mu barwanashyaka ba Darufu Murinzi, ishyaka ry'uwitwa Ingabire Umuhoza Victoire. Rero iyi ni imyigaragambyo ngo yari gamije kugira ngo igaragaze ko uwitwa Ingabire Victoire ari mu karengane gakomeye cyane kuva yatabwa muri yombi muri uku kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 atawe muri yombi kubw'ibyaha bigiye bitandukanye guverinoma y'u Rwanda yagiye imushinja. Kuri uyu munsi rero tariki 26 nibwo imyigaragambyo yari kuba, gusa imyigaragambyo igisirikare n'igipolisi abashinzwe umutekano w'igihugu cy'Ubufaransa baje kwihosha birangira imyigaragambyo itagezweho nkuko byari biteganijwe kuri uyu munsi wa tariki 26. Namwe makuru tugomba kugenda tubagezaho rero 5 kwa 5 kugira murushe kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bigaragara, byinshi ukomeje kugenda bivugwa. Reka mbase kuzamuna subscribe zanyu, reka mbasibe gukora like, share, commentaire kugira dukomeze kugenda twibanira 5 kwa 5 ku makuru abakomeza kugenda tambuka mu bice bigiye bitandukanye. Ni David Hussein nkuko unyumva muri izi mikoro. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe kandi mukomeze muhaye muronke amafaranga amafufu nibikomeze kubana namwe.